Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Poznati golman Florian Jani, 24 godine, ubijen je u nedelju ujutru na spavanju u krvoproliću u Kitzbühelu. Janija i još 4 žrtve iz porodice njegove devojke ubio je njen bivši momak Andreas. Andreas je u nedelju oko 4 sata ujutru zakucao na vrata porodične kuće svoje bivše devojke Nadine. Vrata je otvorio njen 59-godišnji otac koji je bio prva žrtva ovog krvoprolića. Ubica je zatim ubio 6-godišnjeg brata svoje bivše devojke, a zatim i njenu 51-godišnju majku. Nakon toga se popeo na balkon, bejzbol palicom razbio vrata i u krevetu ubio bivšu devojku i njenog novog momka Florijana. Ubica je posle toga otišao do policijske stanice, na pult stavio pištolj i nož i rekao kako je ubio 5 ljudi. Florian Jani je prve golmanske minute u hokeju na ledu skupljao u dresu Linca, a posle 9 sezona ove godine je prešao u Kitzbühel.